Biyag di tao. Hello, tata. Hello, Joker. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay, tata. Anyat kukom ngay. Apay, awan planom amang sarungkar kadagit ti agi na medyo ospital. Ha? Kwa? Ipagam no saan ka nga interesado ti anak ko. Tapno amok ti aramidag. Ay, Kayat mo ti may daraw. ha? Ay, sana, tata. Sige. Mapanak iti ospital. Itamat lang. Lalaki ti impas ngay kong anak ta, Joker. Jessa. Ngam, apay nga itala nga umay ka diti ospital. Naggapwam. Inawagan nak ni tatang mo. Iso ngay mayak. Kat, apay nga rod anang kami suot ka ngay. Imbagak magtingkay di. Asa anak asigurado no putot ko na ita. Wino saan? Ibagaman ngamin iti amam asaan ko aputot na ita. Tapno saan nakaslasig siguro amang manmandar kanyak. Unay kamatan. Si kamat na talaga ti ama ti anak ta. Apay akas ta ti bagbagham. Naglawag asaan la asyak tinagbalin anubium, Jessa. Dua kami. Juan, ngam nagsina kami ni Timo na anobyok. Sakbay nga da napasamak ka data. Wen, nung anyat amok. Ang mga nagsinublan kayo, edi duwatan. Anyat amok. Ang mga limlimad yun, ti relasyon nyo. Anya. Nagdaga sa talaga ti pagkitkitam, kanyak. Sa anak ngay may ditoy, tapnutong paam. Dita ka man lang. Joker, di na kami panawan. Agsubli ka. Talaga nga awanan bain de dyan lalaki. No, talaga mutlaan na turod. Sakti ka sarita na. Sana si ka. Tagayam ti bagbaga na Asaan na aputot ti apukaw. Tatang, Ngumanya nga min ti agpaisaw, Jisa. ni Joker ti ama ti anak ko, tatang. Kasano daytan? Pimanawan da dyan lalaki. Tinalikudan na kayo. Suro ta kiji balay da, tatang. Ay saanan? Imparupa na lang arod kingkan asaan na aputo timpas kay mo. Arig na ngayon basura na ti mismo nga anak na. Iso adimon ikamat kingkuan na. Tatang, Kabailan tayo asustintuan ti apukog. Nga uray awan day di alalaki. Talaga ka di saan mo aputot ti impas ngayon ti kasinsin ko, Joker? Saan ko aputot dayay? Putot laki di ex-boyfriend na dayay. Pudno namin adon nga da napasamak iti nagbaitan may. Saan ko aputot dayay? Kat, kasanon numamuan da nga da relasyon ta? Kat, anya ko ma? Sigurado, guraan dak, Joker. Guraan da ta adwa. Ang mga nariribukan da ta. Awan bibiyang da. Saan kami mo ta nagkasar ka ni Jessa? Awan karbangan da, mangriribok ka da ta. Joker, O may kaman kidi. Takailiw ka una yan, Glory. I love you. I love you too, Joker. Basta di mon sublan ti sigod anubium ha. Saan to apulos, Joker? Sininaak tinobyok gapukan ka. Sika ti mas ay ayatag. Diyak pagan ano day dya lalaki ta babaero. Diyakon pagan ano day chay alalaki. Sapay la ko ma, Glory. ni Glory akasinsin ko dayjay Glory! Papanam? Ha? Akwa, di talaang. Ay, insan, mabit man laang. Sorry agdardarasak Jessa. Apay akas dyan ni Glory. Saan matasigod akas dyan ti kasinsin ko? Tunggal makita nak idi. Umara ko pa dagos. Kat kumusta anak? Ang amita. Kasla masinsinit. Kan apay anak kadumog ang makisarsarita kanyak. Di na maiparang dagiti matana. Mangitik out taklatan iti kanan bay. Tapos saanan nga agluto ti anak ka. Ala, umay kan lang. Ijay ti pagtugawan ta. Okay,
Ha? Ni Joker dayjay. Ane. Kakibkibin na ni Gloria ka anak. Kaya ti kayat asawon na ito. Dagijay dan. Nagtugaw dan iti dayjay abanda. Langdak ti rupak babantoy kanlugong ko. Tao masidagak iti lamisaan da. Salpag. Dagiti awanan bain. Oh, Glory. Anyat mapaspasamak kan ka. Apay ngagbakbakwar ka. Adata dito restaurant. Kagap-gapo kiti Dr. Joker. Kumpirmado. Masikugak. Anya? Kasano nagsikog ka? Ha? Apay kasta ti saludsod mo. Kat namin adon anaylawan ta. Kwa? Sumagmamanupay la abulan nga gayan ayat ta. Masikog kan? Masikugak nga rodan. Imposible daytan. No masikog ka, saan asyak ti amaday ta? Anya? Apay kasta matan ti bagbagam Joker. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Agbain ka amang ibagay ti kasta, Glory. Anya asyak lang. Kit saan kan abirhin idadda na pasamak ka na ta? Ti kayat ko asawan. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Bayat ti kaadat relasyon ta. Nga ta? Apay matanakasta ka, Joker. Awan ka din pa nagtalag mo kanyak. Kasanong agtalagakin ka? Kit saan mo't asyak ti mo na anubyom? Sinublat ka lang mo't itinubyom? Anya? Ngam, sikat ti ama to'y sikog ko. Saan nga, Rod? Amok no putot ko dahi tawon no saan? Isu ala dingita, Glory. Ngamjak matakderan dahi tangobing. Dagiti awanan bain. Awan ti rumbang asang itam. Taawan sir-sirbi de dyan lalaki, anak ko. Nangag ko amin na nagsaritaan da. Masikaw ti kasinsin mo. Gamsaan abigbigan ni Joker. Awanan bain na talaga day dyan lalaki. Insukat nak, gamiti pa'y mismo ang kasinsin ko. Word, gam sigurado, panawan naman ni Glory akas itinaramid na kingka, anak ko. Tatang. Iso akaasimad di kasinsin mo, no bilang laang, anak ko. Ha? Si kamat gayam insan. Uwan insan, kumusta kan? Dakkelan ti tiyan mo Wan insan. Oh, di nakadipastrakan, Glory? Mabainak ko mamang pastrakan ka. Sige, umay ka. Agyamanak. Dakkel gaya man di sikog mo insan. Wan nga rod insan. Kat, kumusta ti ama ti sikog mo? Ha? Awanan insan. Pinagtalikodan na kami ti ama to isikog ko. Ay, kasde ngamin at talaga ti ugali day siya Joker. Amom ani Joker ti ama ti sikog ko, Jessa? Uwan insan. Nabayagan nga amok. Ni tatang tinakaipagakanyak. Kinapudno na insan. Mabain ako na ikan ka. Arig na trinaydor ka. Gapo iti panakirelasyon ko ka ni Joker. No amok la akasta. Inati pa ka kumaidi. Taamok nga awan na saya at amasakbayam kang kwa na insan. Husto ni tatang. Panawan na kamit akas iti naramid na kanyak. Insan. Ang amala, agpatibkar ka insan, takas taak mat idi. Ay, kasladyak malasatan idi ti inaramid ni Joker. Ti panang talikod na idi kada kami iti anak ko. Ngam na ayat unay ti Diyos, tadi na kami binaybayan. Kinabailakmat nga uray kaskasano. Agpada ta insan. Di na matabigbigan na putot da ito eh. Ala, di ka nagladladingit insan.
Tama nga no maapektaran ti sikog mo. Basta aywanan ti salunat mo para iti sikog mo. Insan Glory, nadamag mo ka din ti maipapan ka ni Joker? Ti ka di pa nakatiliw na, gapoy ti pa nagtakaw na. Wen insan, ngam nakarwar matla ka no. Ay, sapay la kumatagbalbali when day dya tao. Ay, wen nga rod Kinapudno na insan. Kanayon adamagan ti anak ko na sino ti amana. Ngam awan maibagak. Agpada ta. Ngamin, pinagtalikudan mo ti amana. Hanggang saan man na ti ama ti anak ta ti pagsaritaan ta, Glory. Tagsakit lang ti barukong ko. Masyanak ngamin iti anak ko tawan na bangunan ng ama. Agpada ta, insan. Sige, change topic, insan. Oh, papatlanyaw. Ta nakarabot kayo mo nga agina, Jisa. Rumwar kami kada insan, Glory, tatang. Ipasyar mi dagiti anak mi. Ay, sige Tapno maliwliwada man. Agandad kayo ti iruruwaryo anak ka. Wen tatang, sumurot kayo Ay, saanan. Taan dapat aramidak dito ibalay. Insan Glory, kasla kaano laang idi baby dagiti anak taan niya. Wan nga ro din, San Jessa. Ita, dadakkel dan. Wen, elementaryadan. Shamin, Jared, di kayo unay umadadayo, tama nga numapukaw kayo. Dito'y kami laang nanang. Ala, inta gumatang iti merienda dagiti anak ta, insan. Ala, ayan ta ngayon, Jared. At dayutan iti ayan da nanang ta. Wan nga rod, ala ayan dan ngay. Ha, adda lalaki nga mang paypayapay kada ta, Shamin. Asino ngay dayta a lalaki? Kayat yu ti ice cream? Ikan na kami, tata. Wala. Umay kayo. Tayin tayo gumatang. Sige, kayat mi, tata. Umay kayo nga ro din Iabanda ti paggatangan tayo. Insan Glory, ayan ngayon dagiti anak ta. Awan damatan. Insan, intag patulong ka dagiti pulis. Ang Diyos ko, napnapanandan. Ay, unay matan. Madanagan ako ninsan. Darasam, insan, intag patulong ka dagiti pulis. Tata, pagawidan da kamin. Kayat min ti agawid, tata. Saan anatanggan ti ulo yo? Di kay agsangit kunak. Kaya yu ti makabel. Sige, diton agsangit, Jared. Awan, Shamin. Simple lang ti ipaparamid ko kada kayo. Agpalama kayo lang iti plaza. Lalayngan nyo tagpalama. Tapno at daigatang ko iti kaninyo. Anya alugar da ito'y aya, tata. Adayo alugar da ito'y. Isong agurnong kayo iti pagpliti yung agawid. Lalayngan nyo tagpalama. Wen? Sapsapulan da kami da nanang kukan ni Auntie Jessa. Uray siyak, madanagan lakit din ni nanang kukan ni Auntie Glory. Ha? Anyat nagan dananang yo? Glory tinagan ni nanang ko. Jessa mat tinagan ni nanang ko. Agkasinsindakan Auntie Glory. Ha? Anyat apelyedo dananang yo? Ala, dito'y kayon, Wan. Amo yung ti pagawidan nyo. Wan tata. Wan tata. Ala, agawid kayon, Wan. Kat agsingsingput kayo, Wan. Ha? Apay nga agsangit kayo, tata. Pakawanandak kuma. Ipatpatag kayo unay-unay. Ha? Apay nga inarakop na kami ngay, tata. Basta, agsingsingput kayo. Mapanakon. Tadyak mabalintag bayag dito ay. Taan ano pundak dagiti pulis. Tiliwandak dagiti pulis.
Apay niya nga minti basolyo, tata. Sige, mapana kon. Sublyan kayon to, Wen. Pakawanindak ko ma. Sige, agawid kayon, Wen. Bye-bye. Bye-bye, tata. Napanan, Jared. Wen, Shamin. Ha? Ada pulis, Jared. Wen nga rod, adawat ka makamatunda. Ala, paltog samat diyay naguni. Agawid tan, Jared. Diyos ko, agyaman nagtanda kayon. Nagkapgapuan niyo. At dalalaki anangala kanya, minanang. Ay na, agyaman akta nakasubli kayo, adakda kayo. Intulod da kami mutla ang jay lalaki. Anya, Ni, asino a lalaki? Jisa, Klure. Ada nanggag ko adamag iti radyo. Natayan ni Joker. Anya? Nagbalin gaya mo na drag-pusher na dya tao. Katlimaban ka no kadag iti pulis. Iso nakipinaltog ka daw. Ngamdak sang gasat tanatay. Akin tanam ti ada dito'y nanang. tanamday di amam, Shamin. Ha? Amak? No kasta, no tayon ti amak? Wen, anak ko. Natangay mo't nanang, nya ti aramidan ta dito'y kampusan to? Sarong karanta mo't titanam ti amam, Jared. Ha? Agpada kami kan ni Shamin anatayan ti tatang na? Uwen, anak ko. Gaputa, may sa ti amayo. Aday ta titanam ti amayo. Kitaan nyo ti ladawan na. Adda ladawan na dito'y ayan ti tanam na. Ha? Mailasin ko day ta ah. Uray siyak, isunad jay nangalakada ta edi. Jay ngay nangitaray kada ta. Anya? Wen nanang, isua talaga. Ngam siming putmatlaeng. Ta idida mo, nauyong kada kami. Ngam ididinamag na tinagan yu kini Auntie Jessa, siming put kat nagsangit. Wen, kat inararakop na kami. Nagpakpakawan. Anyan, anagkaspang. Nagkikita kayo gaya man iti amayo. Ngam iti kastapay awakas. Ala, tatang tagayam data, Shamin? Wen nga rod. Sayang, natay matan ni tatang ta, Jared. Oray saan ang nagbalin ang nasaya at ti amayo iti kalabas. Pakawanan tayo latta. Uwen, Shamin, Jared. Maawatan yun to ti amin inton addan na kamyo. Kat ikararagan tayo ti amayo. Tapno mapakawan dagiti ado ang nagbasulan na. Wen, auntie. Wen, nanang. Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbagam Emily. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka mat. Saan ka kadi ang naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara ka mat kat Emily. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Wag tibos ko. Mabitla nga. Sungbatak tawag ko. Amang ano napatagtibaga na. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpamiting tibos ko iti kalman, mama. Kat dahil ti may saan nagmimitingan mi.
Awan ka nung aminti sa balya busgan na, no di siyak lang. Anakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama, adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanika 2 bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag, abalayan. Isumag tayo kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawang, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamag tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay kadagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Tanungan. Ne, baro numero. Sino mo tatay ito eh? Aguyod na na. Hello? Hello, di ka di Reyda ito Wan, ma'am. Nagpa-lunch ka. Sino da ka di? Ay, Okay. ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag-lakid dito tilandleti iti nakakita. Kasanon, nadanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag-lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumbang nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Dapat aramidok, ha? Bye. Bye! Apay nga takas ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema?
Anya day ta, iho. Ada kamin, Beryl. Kaduak ni Mama. Agmano mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka mandanagan. Nasingput-mut laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam tadi ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan ko, na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasayat, Saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, Mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken kwa na no talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang budaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo, anak ko. Patsak akaba ilam dahi ta. Agkamang ka kiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Agyaman na kiti ka, dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanyak. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasingay kan, anak ko. Ay na. Wan, tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, baybaya mo dire. Sa labali. Ta imay ti inana itay. Oray kas day dinaramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami, tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit, anak ko. Hindi pa mo sa diyang tao. Ala,
Agpapigsa ka kit din. Tapno makaruwar kayon dito ospital. Anyat pang panunota, Mare. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo kumahi probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy akit yung trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Agliv ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nagadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwang aldaw. Saan nga rin mabalin, Mama? Saan nga min makalive ta asawa kiti trabaho na? Kat, sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga rin komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, nana, kunak kuma. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. Adak paya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko.
Nabayagan nga gratdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sige lang, tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga kluranak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit naman napod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam mag. Apay kayo day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manen. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pait. Kay patsig ngagbalin to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Ta? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapana kagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di kagbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apukok dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo amag iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasak iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag ti apo ko yu. Ha? Agpaiso? Sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan.
Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas ta ti Jaryo. Ape akas la maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apakas la saan ka baka inanak ka? Pampanunutag ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello, sino da ito eh? Ni Emily daytoy, Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera tayo ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawain na ko ma. Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni Mamam ti panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikum kayo kano iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman akin ka, Emily. Itinok siya tinaramit ko gan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Anak iti akong daway. Gagkit daw iti pambakawan gan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siyang kabaila nalamanan ti konsensya kita. Kapoy ti napasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na mama.
Pagawanan na ka, ma. Mama. Biyag, di tao. Anya ngay day taimat mo, basang ko. Kasla na dagsinmat. Ah, ay ikaw na. Fresh asili day toy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-luto, machili oil. Wala na. Naimbag nga rod tadamula da nanang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin nagninay di palingki. 150 kada kilo. Ay, pudno day takunam. Nangina talaga iti palingke. Isong ano sakti mapanmang sabat iti paw itdananang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Ti onan ba yung lalaki? Awan urban nilad na. Anya ka di manan day tang ibagbagam, friend. Apay manan aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico ta girlfriend na. Anya? Ulpo da talaga di lalaki. Kunana kanya ka siya klaing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kini Rosa sinublian na gayam day Mary Ann. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ta panawan. Pasig a babaero saan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay, awaga man kit din ni Pauline. Ibagam ken kwa na. Mapantayo ita iti bar kalpasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla, mapantayo ang giinom bar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim tao may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good! Umuna kami ka ni Baklay jay, ha? Sumarunong kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may isang oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O, sige. Namnamaan mi ti umay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatanlo tayo abote ti arak. Agawit tayon. Uray ka magtan, Pauline. Alas 9 pa lang iti rabi. Nasama pa ay. Agurdirak pa iti half case nga arak. Anya, nagadumat kan friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken lak ita, san aya? Ngam, Ala, awanin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan ti agaw awin. anya. Ngem no kayat mo agumuraken ka. Ala, agawid kan. O ala nga ron, uminom tayon, friend. Narabian kan sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ah? Ay, wala na. Kinapudno na. Nagawis ngamin dagiti gagayam ko amapan bar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi Wala na. Agyaman ak iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Ngam pilyam, dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Ngam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yung iti chili oil dito pwesto. Ah? Ay, ko, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idi na minsan nga aldaw. Ngam inton bigat. Sigurado ang maitulod kun ti order yo. Sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro.
So, amang ikaw, ay? Wen, Uncle, intun bigat, umayak nga umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyaman ak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo. Wen, nana, awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Kat jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalak si diti trabaho, kabaila mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nangro na kanyak, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok, kat agsursuro at akpay iti script. Imbag lang isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat day tabalasang ko. Ngam di mo kumamat-lip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon amabannog. Masapol matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na, manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan itilakom. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen, manong, amumatan ang masapol ko ti kwarta. Nangro na kat addadwang anak ko iti probinsya. Una, isupay mo tamay tulong mikin ka ti panaggatgatang mikaragitilakom. Ay, nagpuri nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom, medyo ba ni Michelle? Ay, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Una, awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ija bar ni Michelle inton malam. Intayo man ag happy-happy. Kwa. Pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Adda nga min aramida kalpasan ti trabaho dito eh. Ha? Anak ko magkaramidam. Amumatan. Ado tiyar aramida. No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalin asan ka nga umay. Gumura kami kan kanong kasta. Umay kami dito pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ang babalin asan nga umay day siya babae? Gumurang at talaga kung saan nga umay makijaming kadata. Day tangarod ti bagbagak kan kwa na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay dyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan ang mabalin? Ha? Pagsasawak day siya babae no saan nga umay. Pasensya kay at talagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In-promise ko nga min kinimanong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring ka agayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapudno agayam kan ka. Tano napudno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na, Nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakkan ka, aramidem kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan, Nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada ken ka. Boring ka agayem. Ni,
Itaman pa nga may kayo adwa dito boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijebar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun, akasangay ni Michelle ita. Aywan gaya man niya. Iso apang nga asim, ta umay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inom laang ti papanan tayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Nga, saan kakit din nga umay? Kaya't kuman ti umay, ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin din nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaging bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo taawan anak yu apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, at damang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan at ti kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka at talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod nomat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta na gayam. Pasig lang a kwarta tanday ti panunot na. Wen Makapaasar. dagiti anak na latan ti kanayon a rason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tamad ijay bar. Nga ure awan day ang babae. Awan kan may sa, uray umaymat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan matalakaskas daw? Boring kat nga raw dagayam. Awan ti pa nakibagay na. Ay, bye-bye ang talata. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayem ko, no kas kadakwada. Wen nga rod, makapasair itirit na. Amis mo agagayam ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataborin? Amumat ti makibagay ka na kiti tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti aday ti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada mat lang. Saan ka mat ngagmaymay sa? Ada akmet amanong, no gayem mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Ay yaman unay, Manong June. Oh my gosh! Oh, naapay. Awan ti cellphone ko iti bulsak. Agrawan ti wallet ko. Awan matlang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak matlangit na dalawan. Ha? Mamit lang. Oray siyak, friend. Ha? Awan matlang ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpada ta na dukutan. Oh. Saan ta pa nabayadan dagiti in order tangay ni Nomta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang na rin na, friend. Napartag namat nga minan. Sapay adamin nga ID iti wallet ko. Oray siya, friend. Oh, ang dami niya. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo tala. Isumatip nakadungkot di cellphone kan wallet. Kasano tayo ito yan, friend? Ako na pulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak pa ikit din. Awan na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga day ti alkansyak. Kaslawan pa isa nga gaso takargana.
Alang arudan ba't tagay mo dalakan siyam, ta isupay nga igatang tay ti kananta. Ura siyak, mabisinak matan. O sige, mabiit lang. Batak akon. Rabi, ningam rumwar ka payla ang balasang ko. Wala na. Masangpol ang mapanak ijay town. Isabat ko da ito'y chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na ngam agan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpakpakarabi? Nang runa kat medyo adayo ija town. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order na. Agawidak adagos. Gapunta awan matan dagiti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gaputa sigun kadakwada. Boring nga kano agayam. Iso asaan dakmatan akasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan dakan nga ibilbilang agayam. Oh, anya ter aramidan nyo diti paradaan ti Jeep. Pauline, ay nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamatlaeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak ang makikuyog ka da kayo no awisan dak amapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan na mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan? Kan may sa, awan kwartami a pagpasahimi nga umay kumay ja boarding house mo. Ha? Anyat kayat yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami iti pa nagsasaomikan ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga aldaw ija ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastapat kan ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Tano kasta tinapasamang. Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka lakuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka boring nga gayam, friend? Mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami kuma, friend, ha? No kasta ti pa nang iladawan mikan ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na day jay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom iti bar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring at tao akas kanyak. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend? Ala, hindi kay madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatad. Tapno adda usarin nyo ang mapanagtrabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi.